Pozdrav! Dobrodošli na kanal Srpske za srednjoškolce. Danas ćemo govoriti šta je jezik. Jezik je najrazvijenije sredstvo sporazumevanja među ljudima za iskazivanje njihovih misli i osjećanja pomoću artikulisanih glasova. Posmatran tako, jezik je svojstven samo čoveku. Zbog toga kažemo da je jezik biološka pojava. Neodvojiv je od društva i kao takav posmatra se i proučava kao društvena pojava. Na kraju, neodvojiv je od mišljenja i zbog toga kažemo da je jezik psihološka pojava. Jezik ima nekoliko različitih funkcija. Prva i osnovna jeste njegova komunikativna funkcija. Zatim, referencijalna funkcija, to jest ona funkcija jezika putem koje saznajemo ili saopštavamo nešto. Drugačije rečeno, ova funkcija jeste kognitivna. Treća funkcija jeste emotivna. Služi za iskazivanje emotivnih stanja, doživljaja i osjećanja. Naredna jeste konativna ili drugačije nazvana manipulativna funkcija jezika. Njen cilj jeste da izazove reakciju kod slušaoca i zbog toga se često ova funkcija jezika upotrebljava u propagandne svrhe. Fatička ili kontaktna, to jest vokativna funkcija jezika, više služi za održavanje komunikacije nego što služi u komunikativne svrhe. Zatim, postoji metajezička funkcija. Kada govorimo o metajezičkoj funkciji, u stvari govorimo o jeziku u samom jeziku. Ovom metajezičkom funkcijom dajemo neka dodatna objašnjenja. Najlepša funkcija jeste poetska, zbog toga se drugačije naziva i estetska ili stilistička, gde jezik, odnosno poruka, postaju cilj. I poslednja funkcija jezika jeste ludička. Ona više služi kao igra, to jest poigravanje jezikom. Često je možemo pronaći u krštenicama, anagramima ili pojedinim stilskim figurama. Sledećeg puta pozabavit ćemo se bitnim osobinama jezika. Pozdrav!